30 Cent o dropa naye o bvisa track nṋe ndehwe ndo ḓi tsola nga maanḓa ndo tambisa 3 minutes ya vhutshilo hanga na data dzanga thi ḓivhi uri ha khou itea mini hafhaḽa fhethu na dzina ḽa track thi tsha ḽi humbula na zwori ha khou amba ungari ha khou disiwa Mbalizuke. Ndi nnyi Mbalizuke? Ndavhani u khou disa Mbalizuke vhaṱeti vha muthu muhulwane kha zwine vha khou itisa zwone zwa vhukuma. Hezwiḽa ndi zwithu zwa fhasi na khavho vha songo ita zwithu zwa so. A ri ḓivhi uri hu khou ṱangana mini ngori ro vhona na iṅwe video ya mulovha 30 Cent a tshi khou sasaladza Roadkid Venḓa a na Mbalizuke studio hanefhaḽa a tshi khou ḓi amba uri u vhonala sa munna wawe a khou zwiito zwa jealous ngori u khou amba na zwori hu songo vhuya vha na maṅwe mafhungo vhukati ha Roadkid Venḓa na Mbalizuke. Ndi amba uri ene ono sumbedzisa kha vhathu uri ha muṱoḓi Mbalizuke o ntsha na luimbo a khou mudisa zwino u khou lilela mini? Vhaṅwe vhathu vha funa u dzula vha milomoni yashu zwa vhukuma. Zwithu zwa 30 Cent nṋe thi koni u pfhesesa uri houḽa munna u muvisa hani zwa vhukuma.